Pemirsa Boreh Kari pinaka tamba merupa boreh. Sana keanggen kerama desa adat Tenganan Pegeringsingan. Wusan ngemargiang desta mekari-kari utawi perang pandan, boreh sana keanggen tamba tatu keni gerat pandan, medui inucap. Rumasuk usada Bali kuno sana kantun kawi gunayang oleh kerama Tenganan Pegeringsingan, Karangasem. Boreh Kari sane kuwi gunayang oleh krama desa adat Tenganan Pegeringsingan, melakar saking kunyit, isen, bangli, miwacuke, sane kedadosang siki. Boreh inucap keolah oleh para turuni dae, turkau turang ring gedong petemu. Boreh Kari ketanyane keanggen ritat kala mekari-kari, utawi mesiat pandan. Mekari-kari kemargiang nyabran bulan Juni, pinake edan upacara ngusabe sambah. Usabe sambah pinaka siditunggil tradisi sane kelaksanayang nyabran sase kelima ring desa adat Tenganan Pegeringsingan, Karangasem. Upacara puniki kemargiang abulan, ritat kala ngawitin penanggal nuju bulan purnama, saha ritat kala nemu panglong utawi tilem, sane oleh krama irike kebaos hut. Ring sejeroning dudonan pemarginyane, puncak usabe sambah, kelaksanayang tradisi mekare-kare, utawi sane keta kebaos perang pandan. Perang pandan nyinayang pengrastiti majeng Dewa Indra utawi Dewa Perang sane kepercaya oleh krama Tenganan Pegeringsingan salah sepisanan anggen jalaran nunas kerayuan ring jagat Tenganan. Juliana, Bali TV.